गोंयभरच्या बेकायदेशीर बांदकामा आड पावड्या पावड्यार सर्वे करून कारवाय करपाचे निर्देश हायकोर्टान दिल्ले. ह्या विशीं हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. आता पंचायत पालिका पावड्यार सर्वे सुरू जाला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मंगळारा सभाघरात इशू काडिल्लो. Basically, Director of Panchayat has circulated and this order about construction of houses जे काणकोणच्या भागांत, दारबंदराच्या भागांत, बिचोलीच्या भागांत, सांगेच्या भागांत, केपेच्या भागांत, पेडणेच्या भागांत, any 75% of the people will be affected. This is a very, very serious issue. आणि जेन्ना आज Director of Panchayat has circulated this, asked the Secretary to identify these houses. आज गोंयकारां गेली ही घरां वचपाक शकताय आणि सरकार हेजेर कांय स्टेटमेंट हेमी केलें ना. मुख्यमंत्र्यान ताचेर जाप दिली. लोकांचे हित सांबाळपाक लागून कायदो हाडपाची सरकाराची तयारी आसा म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. एलओपीन पयर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजात. एलओपीन एक मुद्दो हावजान रेज केल्लो, ताज्या रिलेटेड म्हाका स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो म्हूण मुद्दा म्हूण करता. द हॉनरेबल हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा हॅज indeed passed an order in suo motu PIL number 3 of 2024 dated 6 March 2025 wherein various authorities have been directed to take certain action. In compliances thereof, some of the authorities have initiated certain steps. At this junction, I would like to point out here that there is no need for the law-abiding general public to panic, and that we need to make a distinction between the illegal and irregular construction. We are examining the order further, and wherever the required, we will explore the possibility of bringing in law and legislation to protect the right of the affected people if felt necessary. Bureau Report, Prudent.